Dobe hazen to sasa salamu za hatu rambi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku mwema wa juma ya khairi na baraka inshallah. Imahu sirejei vanu njeni wone sembabi ya ukana vanu sikara nzarudu amba nrabu ya ukaya wakomori mmono video nefanya wakatazali ya kaujaho jumani harumao msiri wa mangani ikao imana natu subutina tsengelea na mwonesanile tozi la kalashindwa na zali dawe ya kamiti journalist ingetse ndo anzan tsengele bala imba telefona ngu ijokere ngu inambulwa shawallah ngamlo amini baro wakatazali ya ajabu msiri jua mangani na mwonesani ya ukanga mwonao masikitifu maziro wanadamu mesilamu waroha wa msirini wenzao azali hajiundu yabo ambeseti mwonesani bala kakadiri ya wandu sita abolelu wakomori hena mru na juzise ya ukaya ekara isi ngwendo ya swali juma haruma mji haungu swali juma haruma mji waizi wa moroni era isi de koptende hawema waziri ne maranya do wakoptende wendo msirini wakoptende wende de maranya nane mawaziri ngera isajo kahuja shema sikitifu ya jirosu kwa lelo indini haruma msiri wa juma mangani raisi hajumru ya buwa eche kabachaka wando msiri ni hauka wando wajuha wende zao simambia nukana letozi wallahi hatazalo wakati atazali kaja unramvu za usabonsa haruma gari wakati le gari la gare ya BDS 70 vanu narikubaliane ukaya vanu manadamu ye ujwa hanziwa heza njema ya rendao o wanansi mwanadamu ye ujwa ugengwa hizo ya rendao o wanansi wanadamu wani wakau hazania wanadamu watuki wanizwazali kaundo ya rendao ensi yatu alafu lelo inu nga muundo wandu ambao kaya desire hamba ndrabu bari wandu wakati wandu wakahu msiri ne juma emjweza jirivala azali hajaru msiri wa mangani wanadamu watsambala wenzao kabati ti waziri ti ministri ya kaharuma omsiri wa mangani eza jirindi sijati fanya video yila nguna bariki shan libre de Comori warenge video yila ba waitsambaza bahu wakati wesa hiyo ze telefonide za kahenda bowazi ingawenda hu abantu kami mahala fulani ibanu hongora ndo tumba kufone mwana msho nzobe na mbeza mje wakafanyiwa apeli ila de mana maunalete ngolila ikaonga amina tuhumo la hemo na makarimu umsafara yakaya hakauparwa ya beze ya jemangani ya je filme bala ya uone soka na beza uje ba wede mkaribu na Desire ba Desire hafanya video vanu riparwa naibu ya wila do wakate mawaziri wakaubeza waparwa ya ukaibanuka nyinda huu na mbeza mni hubiri banga mparwa naibu yabo lelo yinu msije mwambo kana wala tamba ndrabo haukaya ekara isingwendo ho msirini abo yundi hokawo msihiri ujaza yundi hokema waziri ngo ho msirini yundi hokema ministri ngo ho msirini onyuma lelo yabo kamtushinda mwaile wa ukaya vanu indemba ndongo njema ya communication ezahendo kwa lelo rishukuria ba apeli reifanya wabeze waparema waziri paske mwono wandu wakawaswalabo msiri juvala mwono wala demba biza mawaziri wa hahe nano wana hahe shamwono imaraia kamjaona kama ndo anzama ngale surwa cha shivala za maraia shabondo ka kweli hakika Mwenyezi Mungu apeli zikaubeza ziparwa halo gawada hu hana mbeze na mtwarenge magari mbeze mje harumwa msiri wa mangani bari pora naibu baada zire haripata aibu bangu ala kulli hali na mwende mwangale daraja hamada inu ala maukai mwana mkomori hale mewanawe bazali hizo rendawe ensi kubali
bo wakati wanadamu wakauhanza huono kana haina mru ikamru hesho kana raisi nguswalo harma msiri fulani haina raia ya hanza ende mbio ya swale yabo ilia jona raisi ilia jo humjisizo mhono sainule lo huono kahurende hanusi hata wandungu atawao homisirini wandungu atawao homisirini ngeba zali kutushinda kweli hakika Mwenyezi Mungu waelewa ukaya wakomoriwa hamo nawe wakomoriwa lembele ya nizo ikaundo urendawe nsinu ona haya dingo upulile nsinu bazali baka na utokiri emaraia banu haina bahanu mrendao mbuso hunde maraia population idushilia mru itukuza mru sawe ngone emaraia ngwa utawao aningawe hama hweneha emaraia ngwa utawao ili watijoshumpilwa no wade yode namna wasijiniensi hatu wengerika uchabanu jeri mwambie nukana sikarido amba nrabo izora monesani rikawa hara hotsengele yaba lari monesene matsozi azali yakahumshinda hauke telefoni jokena mbulwa shamuono nduna tsojuzisa homijini wakatazali woi rakarakuba nukarika fikru kwa mwanadamu ujoka uhozwa nensi mmono mkawona shasa mahani banga bojotoa kubana ni uona wakati raisi haina raisi kao wanansi ngwa manzao haina msihiri ikawe kangwa ndo ya swali bahema raia waudu wako utende wajazao msirini wawandu jazao msirini ema waziri wakaho msirini jera isajo kauladi ngoni ohuja shale lwazali hende haji hundu yabo waeche simonesani wandu sita do wako barazani ula na mdunge video na zifanya bala wanadamu sita do wakaho msirini wakatazali yako jensile ye magari ya hebala shaika ikabulije bafanywa osekuru bakafanywa osekuru kabo mawazi ebanu kanyinda hu waziri wa hemali nam gawenda hu waziri wa energy gawenda hu waziri na mbeze sino ngamjumla lusi wale loba desire hari poshe uva ila doba hanu ema waziri pio mahala wakaya wakauroho misirini wakanzende waswali wareje imangani Diabo lelo inunga mtoka sambokana mwanama karimu ula haka msafara haka uparwa yabezea ajea filme bala ya uone sokana beza uje bawede mkaribu mwa desire ba desire halika Mwenyezi Mungu harichuwaza nguo njamtsuwa ni nguo ngamjitsuwa uze nguo haukana rileme wananyi haukaka msimu afaka nensi ya atu rimwambia ni mrohe amani kamtu kubali haukana mwanamkomori ngukozo yabo kamti mwafaka nensi yatu wengena muone haya banga mparwao ne zaibu zinu no ngebanu hakika ya Mwenyezi Mungu lelo yinu mwamba ukanaza lingwa nziwa azalika tina problem ebanu ye makalashi nezebundu linkali za unjaru mamsihiri zinuza hindi paske banu ekara isinge mwema ikera iswa wanansi wa mkubali weka ani emaranya wao okado majeshi emaranya wao odwa kuka security ya ubiri liye raisi ya tikomelwa madama ngera isi waza kweli madama ngera isi ngera isi mwenza imani chehe ebanu makalashi bwa tukabana mkausia ira mwende mwa saidiensi ya ira shakweli makalashi kwa msirini baada ya wakati na faida usikufanu yakaumpawa utungo mkaya wonyonsi pia efanu hafanya hampawa utungo yabo lelo inwe makalashi yayo wakati na hata mradi wengena muone haya bensi inumuitashonga yensi inunga mrirendwe nayi na banu nganyina systemu ya ukana ndailari kwa hambo kana ensi ya hatu ngiyo haruma diktaturi Dukamwe hansukana nga mwanzao emba waziri ulo mjini emba ministri ulo mjini emba mera ulo mjini dokari jeri kensi haruma rido msujidi yani riamba kwezi bwana prefe kwezi bwana directori kwezi
yani hizo ndizo nyinyi mwanzao ya ukarijeridwa msujudiani no karnao msujudiani au kanyitsi wa Mwenyezi Mungu ngekwezi watukufu indensi hatu ngari aminio kana ensi hatu ndio haruma problemu hakaya itilo haruma diktaturi haku mwishi ya juzi ezila mruza mbaje zila za juzi zila hoka kweli nono ya subutia mbe ukana azalie hama mtume Muhammadi bamunga wanadamu hakika Mwenyezi Mungu wale mewaza akili zao gezila mruza mba kweli bakomo ebano azali hajo kafa ebano nazali ya tofana na sahaba kwa hajamba mtume bonono azali katufana na sahaba kwa hajamba mtume bono nitikafikiri kana ngofanya video ulani shetani wambe astaghfirullah Mwenyezi Mungu nasamize ndongo na zamba sha ukanaki ukaba nuramba ukaya umeziti haramu ufariziti haramu wanzo wende dahoni wa ushao yo hakurenda azali mtume bonono riusamihi aukarjo kana shughuli tinyangu garjo ka shughuli tinyangu bonono yabo yo wajibu urende azali mtume wala mitikafikiru kango rudi wambe ukana fatihu Yesu haba wahurudi ujabanu jawambe kwa lukumani ye wali ani ye wali shama sikitifu madiro kujoshinda wa wabanga arumaze swifa zahiri usami bashughuli tinyangu kabnu mwanzo ende dahoni zendongozo tinyangu bonono onge yo wajibu urende azali ukaye mtu mtu sawa na mtume zendongo yarenda mtume ashari antukamimiri husami ba engeba na kujaka wakaza usiku wa shughuli kardejo karusami shama adama ukaza usiku wa shughuli riusami hibonono wonge kwezi watukufu komori rimwambia nukana indensi hatu samahani banga mona ule joto hili la hea au kana indi alama ukana karitina wada sukari jo warenga uze malizada ulawe rumia kawa wandu wako ajedo shinda wa hea tambaji firi wangenga mjoru sami ba zinutambu dezi liyo de shatsongaza lijifiri la hea yabonge ikawajibu litojabanu jeri woneso kasi wana wako mori na singari aminio kana indensi hatu ngejubadili yabonge ikaujari mwambie nukana wala ye juma ya lelo wala ila wafanywa apeli haukati mwonesano wakatazali akausabon sarumale gari wamsirijua juma wa mangani kau haji hundu timambia nukana da wakati kamuhara hotsengelea hema militeri wakabala uke telefonangu jokela tiwa shamjo kama nwema tsozi yazali mmono wakati ya parema ministri wa jao msirini wakati wakauroha iladu wakatazali ya kaushindwa na nseho ya tsehe shazali wallahi no wingu wakaharuma msuiba mziro simambia nukana tsozi matsozi yaka umshinda jao wallahi tallahi njajola amini ya nrabu simambia nukana hato wakati le gari lazali la gare ani katujua usabonsi katujua usabonsi paswe hasi ani hamaha amamru ya remani cramp paswengu ani ngutsolo lea tifudwa mundu wangu mi hata bala mitika fikiru kabala ngutsorudia mbe ukana katuswa labala baza wallahi rilemewa wallahi ngari kozao bazali kutsubadilishe nsinu kuna kukashinda wibadilishe bonge lazima rambe rilemewa baza sabonsi bakuti mafakarumenti ya twe wallahi billahi nazinu karinauzi yaho zamba akazinu nyinyi izo mtu hanzari zambe ngamanzori ki haruma rudo msujudi yani ramba kwezi ngere unda mbendu rehila sikarjazo garanzori fanye hazi risimbuhe heze emi ono ya hatu bori tsoirewe kamtsukiru bahazi yabo lazima situjo kabanuri tsojabanuri hamba hata ngazijobadili haunge benge garjo hulwarife shanga sivanu ngasi tayari hauka indensi hatu yamonge hata ndayabo ngamjongu samihi ba ngamona ule jutolinu lihe ya haku ngamjori samihi rimboshelen maraba menji nywandu mwaka udunga emna live woi ya umone sanu kama nusikarubamba ndrabo ikari mwone sanindongo zilade za kweli hata ndayabo ngambosho maraba menji wanama washen libre de Comore bengetsi ndawo ejuma kejajo kaijawandu au kaya wanama shen libre de Comore bonafanye video washinda waitsambaza wala mawaziri wakaho omajojoni wonsi pia warambi yojaruma omsiri wa mangani
yabangedo wabosha la marhaba menjo na mawashino libre de Comore habari za Comore asemsambeni Comore duna nusu na necessity mbali na mbali score ngazi live za hatu sambaza ngarjona na wakati wa satsena ekeja zenu zilaya ngarjo javanu jeri onese ze fikra titi kando Mwenyezi Mungu yari nikazo hatanda yabo ngamumlahoni hajio jema na ujenlie ke ekipu ya Selakante usiku wa lelo yenu rihundane na ushinzi waheri Mwenyezi Mungu ajenlie maraia wajoka masuporteri wajoka endende waone machi Mwenyezi Mungu ajenlie wati hundwa neza hundra fahadi Mwenyezi Mungu ajenlie watikiranya ujore mwarisasi usiku wa lelo yenu eze baraka za Mungu na mtume na ujenlie keri hundrewa ushinzi hamabi menji insha Allah yawange hatanda yabo wanama utukufu gamu mlahoni hajio jema banga monao ele joto namna lilio yawange hatanda yabo mumbushulen maraba menji dohum lahani hizen tu sasa salamu zangu nambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjona na wakati wa satsena ikahalaka almauta rahiza za jabab ya salam asantun maraba menji